Salibonani balaleli, sokuyikudibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Ngikhamba labafundisi ababili amajaha kompofu yibo abangixhasileyo namhlanje njengamaviki wonke. Siyathokoza ukubana sihlangane namhlanje sixoxa njalo sisiya phambili ngendaba yethu esiqale kuviki eliphelileyo. Singanqoba kanjani inkanuko zenyama? Bafundisi, siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, sesihlangene njalo kule iviki lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angaba lathi umfundisi obimpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Sike sibuyele emva kancinyane sikhumbuza abalaleli kuviki eliphelileyo sikhulume ngendaba yenkanuko zenyama. Kunjalo mfundisi. Singathini ngamafitshane ukubakhumbuza nje ukuthi kanje sitheni ngamandla azo. Okay. Sithinta uGalatia 5 ivesi 19 sisiya ku23 saveza lapha ukuthi kule misebenzi eveza inkanuko zenyama singathi thina impilo ephikisana lentando kaNkulunkulu esithe thina imvelo yomuntu wonke ozalwa ngowesifazana emhlabeni. Kuleyo mvelo kakuphunyukeki ngaphandle kokuba umuntu aye kuJesu. Saphinda saveza uGalatia 5 vesi 22 siya ku25 eyinye ke impilo eyokulunga eza njengesithelo sikamoya oyingcwele. So kule mpilo ezimbili esizithinta iviki ephelileyo, impilo yokulandela inkanuko zenyama lempilo yokulandela okufunwa ngumoya oyingcwele intando kaNkulunkulu. Saze sikuveza ke ukuthi kuyavuma ukuthi umuntu olandela inkanuko zenyama asuke abuye ngapha entandweni kaNkulunkulu. Kodwa okudingakalayo nguJesu, nguyokhululayo. Ungathi usiqedise mfundisi obhi ukuthi ukhona yini umuntu olungileyo? Nxa kulabantu phela ukuthi abalungile ngempucuko, abanye abantu ngemfundo, asobantu labana abayizidlwangudlwangu. Kodwa iBhayibhili lithini? iBhayibhili lithi lona ngoba bonke bonile bayasilela enkazimulweni kaThixo. Akula muntu ozalwa ngowesifazana ongathi mina ndilungile nyanika abaswelayo uJesu angimdingi. Yonke into enziwa ingela Jesu siza kuthinta futhi ukuthi imisebenzi yonke enziwa ingela Jesu ayila kulunga phakathi. Ngoba ukulunga kweqiniso akukho ngaphandle kukaJesu. Thina vela silakho. Asilakho, akukho emvelweni. Asuzalwe ngabazali abalungileyo abangasozigebenga abasosiganga abasobathakathi. Kunjalo umuntu angazanike abaswelayo asikwazi injongo yakhe ukuthi vele ukwenzelani engeyofuna ukubukwa engekulokunya akubonayo ukuthi uza kuthola. Kodwa kulobumina ngesikhiwo okuthiwa yi-selfish motive ezikhathini eziningi okuyenziwa ngabantu. So akula kulunga ngaphandle kokuba umuntu abe lo Jesu. Benti ngawuza kuqhubekela phambili lapha ukhulume ngendaba kaIsaiah. Yes, sihle singene ke kuIsaiah khona phansi. Ziqhumene kuhle kakhulu. UIsaiah lapha ngo64 verse 6. Ithi yona sonke sesaba njengomuntu ongcolileyo. Lemisebenzi yethu yokulunga yonke injengezingubo ezingcolileyo. Sonke siyabuna njengehlamvu. La njengomoya izono zethu zisiphephulela khatshana. So iBhayibhili lapha ivezani. Ithi yona thina sonke njengabantu singcolile. Okunye esikufunda ukuthi sikugcizelele kubalaleli. Nxa umuntu ephakathi kohlupho okunye okuqathekileyo kunqobeni yikuvuma uhlupho lwakho. Ngoba umuntu kavumi ukuthi aye kudokotela ngaphandle ukuthi ananze ukuthi ulomkhuhlane. So thina isigaba sethu sakuqala esifunakala emuntwini wonke onothileyo, loswelayo, ofundileyo, longafundanga, okumele sikuvume sonke ukuthi thina ngokwemvelo yethu singcolile. Singaze sizame njani ukuthi sithi sizama ukulunga, kuthiwa ukulunga kwethu kufana lengubo engcolileyo. So emuntwini ukulunga kakunjani? Akukho. Indaba esikhuluma ngayo ukunqoba isidakamizwa le asondaba esingayinqoba ngesayensi kumbe ngemfundo esizithatha kwezinye indawo. Hayi, asikwenelisi lokho. Sike sakhuluma lapha ngendaba okuthiwa yihumanism, lento zilele okuthiwa yi-evolution. Abantu abathi bona hayi isizwe siyathuthuka siba ngcono. Angithi evolution iveza ukuthi abantu babe sezinyamazaneni bathuthuka baba ngcono. Umsila lana siqhumekile babehamba whatever. Kunjalo. Bathi abantu lokho besiba ngcono ihumanism ithi hayi ungazuza imfundo, uzuza inotho, uyabusuright. Kodwa nxa sikukhangela ukhangela nje ngelihlo ngokusegcekeni uthola ukuthi isono sesandile kathesi ukwedlula kudala. Kusitsho ukuthi impilo yabantu kayithuthuki. Abadala ngiyangibezwe mina besithi hayi kudala kwakunganje. Into lezi kudala zazingekho. So kulezono ezesabekayo kathesi.
So kutsho ukuthini? Kutsho ukuthi impilo yabantu engela uNkulunkulu phakathi kayibathuthukisi kodwa ibajulisa ekoneni ngamandla. Siyabonga mfowethu. Ngenye indlela umuntu uyabe lokho esehla. Nxa uNkulunkulu engamncedisanga uyabe lokho esehla. Uyajula esonweni esehla ngamandla esiya phansi. Mina ngicabanga ukuthi umfundisi kuze kube lula la kubalaleli lakithi sonke umfundisi ke ukuthi sikhumbuleni okhokho bethu. Njalo. Okhokho bethu sithi babengahambanga esikolo. Yeah. Babengela lwazi silalo. Bengela ama computer. Bengela technology. Bengela technology. Kodwa mina ngilitshela ngila ubaba mkhulu ozala ubaba wondliwa yimuli engasoya kondlovu. Efelwe ngabazali. Baze bamlobolela. Umuntu wayesithena nxa engela nkomo zokulima wayengabulawa indlala. Nxa umuntu engela nkomo zokulima wayeludla uchago laye njengabale nkomo. Lamhlanje kungaphi khona lokho sikhangele abantu abaphonga ubulala nxa ubala newspaper abantu ubani ubulela ubani uphonga ubulawana ngezizathu ezingaqedakali. Ngizama ukugcizela umqondo wakho obekayo ukuthi abantu kukhanya bayehla kababi ngcono. Mfundisi Mpofu akuyikhulumela indaba ikakhulu nxa sikhangela ukuguquka ukuthi kukhona yini okuphandle sikhulume ngemfundo sikhulume ngempucuko lentuthuko abantu abakhuluma ngayo lolwazi ukuthi khona okuyizinto kuyancedisa yini abantu ukuthi babe ngcono. Siyabonga mfundisi. Sizafunda lapha encwadini kaJeremiah ngu13 ivesi nelika 23. IBhayibheli lithi lona ke umthopiya angasiphendula yini isigogo sakhe? Kumbe ingwe ingaphendula amabala ayo na? Khona ke lani lingenza okuhle lina elijwayele ukwenza okubi na? Okuvelayo lapha mfundisi njengobana ke kukhulunywa umthopiya mfundisi umthopiya umuntu omnyama umuntu kutshiwo yithi laba so sinje so mfundisi wami njengobana ke sitsho akakuvumi ukuthi ngiziguqule mina ngizibone sengumuntu omhlophe. Mina ngidalwe ngaba ngomuntu onsundu ngiza kufa ngingonsundu. Ingwe idalwe yaba lamabala ngeza ke iziphendula ivuka ingasela wamabala. So lokhu kuveza ukuthi imizamo yonke esingayiyenza thina njengabantu ngeza ke siziguqule. Ake sibuyele mfundisi khona ungakayichiya athi sekuyazama amatopic ukuzitshintsha ngizwa abatsha bekhuluma ngawo kuthiwa ngoyellow bone angazi kuthiwa ngoyellow kuthiwa ngesindebele ngaze ngizwe ukuthi ngesindebele kuyini yellow bone. Ingxenye bona babezama ukuziguqula babe yilokho abangasikho khona. Mfundisi lokho esikhuluma ngakho lokho emuva ngale singabali kathesi kuke kwabuya amagcobo achiyeneyo okuguqula ilokuzeni ijwabu lomuntu. Kodwa ke uzananzelela ukuthi kwesinsikhathi kwakutshintsha ubuso. Kodwa ke ungakhangela ngapha lapho kungagcotshwa ngakhona kwakukhanya ukuthi umuntu onsundu lo. Kuyabuya ikhathesi sokule technology ezehlukeneyo kube lama operation angenziwa kunabulula kudonswe lapha kudonswa amakhala kuthiwani. Kodwa ke konke khona lokho ekucineni uzananzelela ukuthi kakumguqula umuntu. Umuntu onsundu kazigcinela amakhala khona la anjalo adinga umoya omnengi aqondile. Lenwele zakhe zona lezo ezijwabeneyo ngoba ziyamvala ekuchiseni okukhona endaweni esihlala kuyo. Yakwazi. Ake sibuyela umcabango lapha kuJeremiah angithi ngokuthi singeke siziguqule. Kunjalo mfundisi. La nxa singazama njani sithini kakula lapha esingaziguqula khona kudinga amandla ngaphandle kwethu. Bonakale ngaphakathi. Antu uyabona ukuthi imizamo yonke leyo yokugcoba into engaphandle. Kodwa sikhuluma ngemvelo yangaphakathi. Futhi ngamafutha ambagcotshwa phakathi. Engcenye ngabe ungaguquka kodwa ke akula mafutha ongagcoba ngaphakathi. Sikhuluma indaba yengazi, indaba yenhliziyo, indaba yengqondo, yemvelo. Nxa sokukhulunywa ngendaba leyi akusadingi umuntu ongekadali. Sokudinga owenelisa ukudala ngoba sikhuluma ngento yangaphakathi kumbe abe computer njengoba these days siku technology bakhuluma ngama software. Ye software ubeka kuhle. Ukubeka kuhle bayakuzwa kuhle mfundisi.
so isoftware yomuntu vele kayilunganga antu uyabona sifuna umanjinela ozahle lungise phakathi hayikhona laba abadila kumbe kuthiwa ngama hardware hayi akutshintshi lutho nxa ivele kuchaye ku software phakathi idinga ukuvulwa abanye ngizwe besithi vele nxa ingachayi software vele ayisalungiseki lahla somele ulahla so kodwa esikubona ukuthi uThixo nguye odingakala ukuthi alungise isoftware ewonakeleyo le eyimvelo yomuntu. Mfundisi ngeke ngakhuluma ngabona lawe mfundisi bengakafiki. Ngahamba siyavakatshela omnye umngane wami ngabona uMangoye mfundisi CK. uMangoye lo wathi nxa sasifuna wafuna ukuhlamba labantu abami. Wathi uyahlala esitulweni ngokuhleza esitulweni. Ngabona kukhumala kuveza amazinyo. uMangoye lo kathi ligola leli ngathi sengibuza umnikazi ngithi kathi uMangoye lo indaba esenza kanje. Uligola wathi uMangoye lo engomsikazi. Samgcina la kwakungela uMangoye abangobaba kumbe abaduna. Alright. Wase crossbreeder le nyamazana eganga. Elemvelo yona le njalo evele yobunyamazana ngoba ukwenza kwakhona ubuntu ngakuluma sibi. Kunjalo. Ngizama ukusekela akutshoyo ukuthi imvelo yethu vele yonakele ifuna ukulungiswa phakathi kunjalo mfundisi ungazama ukugudula phandle uzimothela isikhathi udlalisa isikhathi kumele ukuthi kulungiswe phakathi kukhitshwe yonke into ephakathi lahlele phandle usiba livesi yakho lana mfundisi yabase Roma mbona nifuna ukusibala Roma 8 verse 7 abase Roma 8 verse 7 ithi yona lapha ingqondo yesono iyamzonda uNkulunkulu kayiwuvumi umthetho kaNkulunkulu njalo ayingeke yenze njalo so lapha ingqondo yethu ingqondo yesono vele umuntu kalathemba nxa esemvelweni yakhe yokuzalwa ithemba lomuntu liba khona nxa sokulo Jesu phakathi yikho kuphela kodwa khonoko lokho sifisa ukuthi abalaleli bakubambisise kakhulu ngoba amandla wonke atholakala khonapho ungakhangela futhi nxa umuntu elengqondo enjalo ukuthi kuze kube lenguquko ethile uNkulunkulu kathwala imbhobho ekudubula ethi thintsha uyabula kumele kube lokukhetha ungikhumbuza umpostoli uPaul kuKorinto waqala ngo9 iverse ngo27 uthi yena ngiyazidinda umzimba wami ukuze ngingathi sengichumayeza abaningi kodwa mina ngibe ngulahliwe so umzimba lo ufuna ngesikhiwo kuthiwa idiscipline idiscipline le isikhumbuza uPaul nxa wayebhala ku1 Corinthians chapter 9 wayebhala ngama athletes abantu abagijimayo labachayi labe boxing so wayikhuluma ukuthi abantu laba bayangena ku training bazincithi ukudla okuthile ngoba bakule umgomo omkhulu okumele bayutsha kwesinye isikhathi ukudla kwakhona kuyabe kumnandi kumnandi kunokuthi ungakudla lapho uyakholisa kodwa ngenxa ukuthi kulo mgomo omkhulu abawukhangele phambili bachiya lokhu ukudla nxa sebelinganisa iprize abazayithola lokudla kumele bakuyekele lezinye leminye imkhuba babone ukuthi iprize inkulu ukwedlula so indaba yemvelo yethu idinga ukuthi umuntu azidele adinde ukudinda yikuchaya umzimba lo kumele uchaywe ukhuzwe ngebizo lika Jesu yikho ukuthi into zize zinjani zime ngoba vele wona ungatshelwanga uyivine ebusuku umuntu elele ephaphama engatshelwanga lutho kuyabe sokuthi yenza into engalunganga kuyabe sokuthi azonda umuntu kuyabe sokuthi abe lolaka kunengi kodwa kufuna ukuthi umuntu azidinde azifake ku-discipline idiscipline ethonyelwa ngumoya oyingcwele idiscipline yokuzinikela kuJesu yefunakalayo ngakuthi mfundisi ophiko napho nxa sikhuluma ngendaba okhuluma ngayo ngenye indlela ingqondo ingaphonga uyekela iphonga ukugcwala iganga lonke hatshi abanye bathi ingqondo iyalindwa esikhiwa bathi guard the avenues of the soul ngezi mhlawumbe kulezi zinto ozibona ezingangena engqondweni yakho ziyingcolise le ngoma mepho ungazizwa uzilalele zingene ziyingcolise lokudla ongakudla so izinto zonke zwalezi kumele ulinde ube ngugadi wengqondo yakho ukuze ingqondo yakho ingasabalali yikho kubizwa kuthiwa idiscipline kumele ingqondo le ichayo ikhuzwe umfundisi uyangikhumbuza sihle siyenze ibe sobala kubalaleli ukuthi into zokubukela imfanekiso enqunu ngokunye lokho okubangela ukuthi abantu bephule umlayo wesikhombisa ensukwini zalamhlanje ngoba nxa ebukela into leziyana ingqondo yakhe iyangcola kube sokumthuma la ukuthi ayekwenza khona ukhana njani akubonayo umzimba ube ngenye indlela
so kumele ingqondo ilindwe idindwe angazi kumbe ukuthi balesindebele bayalizwa abalaleli ukuthi lamandla anganani asikhuluma ngawo umuntu esenza kudinda asobalela incane umshaya kuphela hayi kulokugcizelela okuthile la so umzimba uyadindwa ingqondo iyadindwa amehlo ayadindwa indlebe ziyadindwa ukuze ingqondo le umzimba wonalo uhambe ngendlela efunwa nguThixo. Fundisi Mpofu. Fundisi wami siyabonga. CK. Yes. Sinanzelela lapha ukuthi uNkulunkulu usipha isithembiso esimangalisayo. Encwadini kaEzekiel mu36 ivesi ngelika 26. Ithi yona ke ngizalinika inhliziyo entsha. Ngifake lo moya omutsha phakathi kwenu. Haleluya. Isoftware le. Khiphe. Isoftware kade sikhuluma ngayo le. Uthena ke ngikhiphe inhliziyo elukhuni kini. Ngilinike inhliziyo ebuthakathaka. Isithembiso uNkulunkulu asithembisa abalaleli bethu. Asithembisa sonke ukuthi phezulu komumo lo wemvelo lenkanuko zenyama esiphakathi kwazo nxa sivuma umlimi usithembisa inhliziyo entsha. Ngikhumbula nje nxa ivesi ephosi ihambelana layo lapho uDavida ngemva kokubana ke esewele esonweni umprofita wafika wambo uyakhala kuMahubo ngo51 ivesi ngelika 10 uthi dala kimi inhliziyo entsha lehlambulukileyo ufake umoya onjani ovumayo so ongasenelisa ukuthi siphume kulezi nkanuko lezi mfundisi ikuvumela ukuthi uNkulunkulu enze isimanga esingeke sazenzela thina sona leso simanga kumbe esingeke senzelwa imfundo kumbe ngabathungameli kumbe la ngumfundisi kodwa esingenziwa uNkulunkulu kuphela. Mfundisi into engiyithandayo ukuthi uyagcizelela ukuthi mina nxa ngisedakeni ukwakuthinta lapho kumele ngibone ukuthi lapho engikhona kakulunganga kunjalo mfundisi. Into yokuqala ukuthi nanzelela impilo le ngiphila kayilunganga kayi ngisindawo mina ngokwami ngoba ngaze linithathe linithwale lingikhiphe ngizabuyela kunjalo lingaze lingigezele ingqokisi isudu ngizabuyela njengengulube ungaze uyigezise uyifake phakathi kwengubo ezimhlophe ingaphuma phandle isisedakeni ngoba imvelo yayo so yona le into okuthiwa yikuzikhethela okuthiwa ngesilungu freedom of choice kumbe ubanye bathi bona i-will power ukuthi mina ngikhetha ukuthi into le ngingayenzi khonapho sifuna ukuthi sigcizelele ngoba abanye bathi njengoba ngidalwe nginjalo njengoba kuyimvelo yami manje ngifuna ngithini nxa kuyikuthi vele ulaka lwangibonayo ngadalwa nginjalo kodwa lapha siyabona ukuthi indaba kayipheleli khonapho angingakubamba lo mfundisi ahlathi ubabamkhulu wevele lo lana so lami ngifusa ubabamkhulu ubabamkhulu vele wayengathathanga umfazi oyedwa so ngokwakithi kodwa kasi indaba kayipheleli khonapho kuhle ukuthi kungabe kwakunjalo kini kodwa indaba kayipheleli khonapho indaba ithi wona ukhona okhululayo ukhona okhipha leyo mvelo yikho okuthenjiswa kuEzekiel 36 ukuthi kukhitshwe inhliziyo endala lapha ufake inhliziyo entsha kodwa kufuna ukuthi wena ngokwakho uthi mina ngiyananzelela ukuthi into le kayilunganga kodwa kangeke ngazilamulela ngidinga ongangilamulela so asifisi ukuthi kube lo muntu osale sithi hayi vele imvelo yami ukuthi ngizahlala ngokwakithi ubabamkhulu mfuza ugogo indaba esikhuluma ngayo lapha okhulumayo nguye wadala umuntu uthi yena ulamandla ukukhipha inhliziyo yakini inhliziyo yemvelo afake inhliziyo entsha kodwa ngeke akwenze kungela mvumo yakho kungela kukhetha kwakho kungela kukhetha kwami ulindele wena ukuthi uvume abesesenza engeke ngakwenza mina wena obesunqoba ngincedani bafundisi anti sikhulume ngokuthi khona ezinye inkanuko zenyama yibuthakathi kunjani kulabantu ozokuthiwa uyaphonga uzibona sevukile ngoba wacatshelwa wacatshelwa ubuthakathi wacatshelwa ubuthakathi khona ngale kibo lena lo muntu singamtshela sisithini singamncedisa njani singathi thina abantu abangabathakathi kufana nomuntu mhlawumbe asithi umuntu obanjwa lidemoni idemoni leli labe selimcontroller kodwa kulezikhathi lapho aba free khona so ngezikhathi zona lezo aba free khona ulelungelo elokuthetha hayi mina into le kangisanjani angifuni into le angifuni kuyamukela so lapha sifisa ukuthi abalaleli babambe kuhle akula muntu
ongenziswa into angayifuniyo. Lo Satan la ngeke akwenzise. Usathane kalamandla okwenza khona. Yeah. So ungazinikela ukuthi hayi mina into ngisayifuni. Wena ongalakho ngamandla. Amandla ukuthi uphume kawulawo. Kodwa amandla okukhetha unjani? Ulawo. Umlimi ukuphile amandla okukhetha. So akula umuntu ongathi mina kade manje ngathi ungakhetha ukunikela imvelo yakho kuThixo, uThixo awuguqule imvelo yakho. Kunjalo mfundisi. Usambulo ngo3 verse ngelika 20. Kuhle ukuthi simvumele uJesu njengoba iBhayibheli sithi yona ke bheka ngimi ngasemnyango ngiqoqoda. Uba umuntu esizwa ilizwi lami avule umnyango ngizakungena ngidle laye adle lami. So ngamanye amazwi uJesu kabambi ngamandla. uJesu umnyango lo okhulunywayo ngumnyango wenhliziyo. Unxa kuphiwa umzekeliso umnyango wenhliziyo kawula sibambo phandle. Sikhona ngaphakathi. Ungingananzelela mina isimo enguso engehluleka ukuphuma kuso. Kuhle ngingamuza uJesu efuna ukungena ngimvumele. Uyathembisa ukuthi ungangivumela ngiza kungena ngidle lawe ngihlale lawe. Nguye ozasipha amandla ukuthi siphume kulezi nkanuko lale imvelo lalokho kusegazini. So impendulo mfundisi ukuthi thina kasimvumeleni uJesu abe nguye obusa empilweni zethu. Mfundisi nxa ukhuluma useze nje nxa uthe wena nxa ekhona ozwile izilami siyakhuluma kanje asikhuluma amazwi ethu. Yebo. Ilizwi lika Jesu. Yikho sikhotha lamavesi. Ukhona umuntu ophakathi kobunzima obanjiweyo oyisigqili senyinto olizwa ilizwi. Yebo. Ilizwi liyamtshela ukuthi khona ungakhululeka. Anti sakhululeka ngo1980. Ilizwi lithi u1980 wakho angafika khonapho khona ungakhululeka. Awudingi imali ukuthi unothe ukuthi ufunde. So ungathini mfundisi ophinga indaba ekhulunywa nguSikhele ika Jesu omi emnyango sibanga nje emaphethelweni. Siyabonga. uJesu nguyolamandla okulungisa impilo yomuntu. Ungafunda u2 Corinthians 5 verse 17 ithi umuntu sekuKristu useyisidalwa esitsha okudala sekwedlule. Zonke izinto sezizintsha. So uJesu nguye yedwa ongakwenzela khonokho. uJesu nguye yedwa olamandla okukulamlela. So into esiyikhuthaza kubalaleli ungazikhalali. Kungenzakala ukuthi abanye sebedlule phakathi kobuhlungu bahlukuluzwa into lezi esikhuluma ngazo lapha ezama addictions izidakamizwa into esikhuluma ngazo zonke lapha. Ayisikho ukuthi ikuphela kwendaba. Ithuba lokuthi unqobe likhona kuJesu. Ungalahlekelwa lithemba. Woza kuJesu, zinikele kuJesu. uJesu ulayo impendulo yohlupho lwakho. Balaleli, siyabonga ithuba esibelalo labafundisi iliqiniso lindaba oyizwayo. uJesu angakukhulula khona manje. Akakhona kusasa, akakhona kuvikelizayo. Indombolo zocingo angiliphanga ekuqaliseni ngu0718 444 196. Ungathumela umbiko wakho, bana ngicela abafundisi lingincedise ngemthandazo, ngicela lingincedise ukuthi limpilo ngingangena kiyo njani. 0718 444 196. Siza kuphathisa uthumele umbiko wakho ku WhatsApp khona lapho. Kanti ndogwalo njalo olungakuncedisa kuthiwa steps to Christ, izinyathelo eziya kuKristu, ukuthi ungasungula njani impilo ungakhathalekile ukuthi uphakathi kwemkhuba enjani. Ugwalo lolu luyakuncedisa ukuthi ungene empilweni entsha ube umuntu okhululekileyo ngempela. Inkosi lomusa kayibe lawe ikubusise lapho sizosikhona sidibane njalo kuviki elizayo kuhlelo olufananayo. Siyabonga.